kinyagia mwaka-ini wa 1983. President agicakayana family ya Jojo augite bururi uri na gitio kinene kuri wirutiri wa Jojo kinyagia gitaro-ini kia Afrika. Munini wa President William Ruto augite Jojo arari githima kia uge na ndarenyenyaga hari uria etikitie, akiuga niwe warire muthingi wa bururi kiwatho na kihoto na gutungata aikari a gicigo kia ubunge gia Kikuyu kiria kinyitaine na kia riu gia Kabete ari mubunge wao. Atongoria angi hamwe na Senator Gideon Moi magitugiria weheani wa Jojo, ona governor wa tene wa Kiambu William Kabogo agituma ndumiriri yake ya macakaya hamwe na governor wa Kitui Charity Ngilu gatagati-ini kangi. Jojo akuite ari na ukuru wa miaka 101 na orucini rwa umuthi mwiri wake ni ucineirwo kaburi-ini cia Karioko guku Nairobi ta uria urari wendi wake. Haduini ha Inooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Charles Mugane Jojo arare munene wa watho kuma mwaka-ini wa 1963. Kenya yaheo wiyathi nginyagia mwaka wa 1979. Acokirie githurwo mubunge wa Gikuyu kuma mwaka wa 1981 nginyagia 1983. Mase wadia wa Mureithi ni ahariirie riboti ino ya muturire wa Jojo. Charles Mugane Jojo aciarirwo tariki 23 Januari mwaka-ini wa 1920 itura-ini ria Kibiciku, Gikuyu, kaunti-ini ya Kiambu, na ari murio wa Sivu Josiah Jojo. Thutha wa kurikia mathomo make thukuru-ini wa anake wa Alliance, athire university-ini ya Fort Hill, Africa ya muburo, kuria athomeire kothi ya Kithungu na watho. Thutha-ini ucio Jojo ni arutire wira muciini munene wa London kwa ivinda ria miaka 2, na riria acokire bururi-ini mwaka-ini wa 1954 aba nivo njata yake yajirie gucangararira amu ni athurirwo ta munini wa mwandikithia wa ciama bururi-ini. Kuri mwaka-ini wa 1963 Jojo ni amurirwo ta munene wa watho agitungatira rungu rwa thirikari ya president wa tene Mzee Jomo Kenyatta o nginya mwaka-ini wa 1979. Jojo abikirie mutumia wake Margaret Bryson ali na ukuru wa miaka 51 na arari na ciana 3. Muturire wake akoretwo ari muteti wi gatũ kuona anatungata ta mubunge wa Gikuyu kuri mwaka-ini wa 1980 na kiamuru ni president wa tene Daniel Moi arita minister wa maundu ma watho. Jano teti Jojo ni atungatite ta muikariri giti wa rubunge rwa nyamu KWS. Jojo akwite ari no ukuru wa miaka 101. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi wadia wa Mureithi. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni yambikite uthuthuria thibitari-ini cia All Kalau na Engineer thutha wa ikuo cia atumia eri makiheo ciana. Murugamiriri wa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo augite marigitari na atungati a arwaru 6 ni marugamitio wira. Kuratuika ati mutumia umwe akwirire thibitari-ini wa JM Kariuki kuri tariki 25 ucio nake agikwira thibitari-ini wa Engineer thiku 2 thutha ucio ikuo iria ciacungiririe ona ikuo cia tukenge twao. No ona gukiri uguo CC wa ugima wa mwiri ndagitari Njenga Mungai augite ati ona gutuika ni maracakaya na family icio, arigitani aria mari wira utuko ucio riria ikuo icio ciahanikire ni mambite kurugamio wira kwa ihinda ria mieri 3 guku uthuthurio kiambiko niguo kumenya kiria kiarire kingi. Giko giki giukite riri ruhonge ruru rwa ugima wa mwiri rukoretwo rugiukirirwo na njira nene ni aikari na atongoria makiuga kuri na maabitha a urigitani thibitari-ini cia muingi makoretwo makigonderera wira-ini wao na kwaga wigiririki, undu uria tumaga arwaru makagirikira ite-ini mathaa-ini maingi metereire gutungatirwo. Riu makienda thirikari ya Governor Francis Kimemia guthuthuria maabitha amwe. Then we should be able to care for people well. Nigetha mundu agikia kuruta wira ri ndakoneke gwatio. So we start with the public that the services must run smoothly.
without those nasty things that occur. And when they occur, we make sure that whoever is responsible faces the consequences. Urugamiriri wa thirikari ukoretwo kiranira kugacirithio kwa motungata matiganite ruhonge-ini ruru ta kuongererwo kwa dawa cia urigitani na maabitha a urigiti, no mathina maria maratunga arwaru magekira kigeca mihang'o ino. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Munini wa President William Ruto augete abunge aria mamunyitaga mbaru no magathie na mbere kuregana na ndereti ya gucenjia watho wa ciama cia kiuteti bunge-ini. Ndereti iyo ebangitwo kwambiriria Jumatano ino cikaro-ini cia mwanya. Giikaro kia mbere kiari kiumia githuru kuria yarehire githagathago na igicungiriria kuingatwo thikũ 5 kwa mubunge John Badi. Hii mambo ya sheria, it is the biggest shame of any country that a law has to be passed so that to stop the deceit and the conmanship of some leaders, the dishonesty of some leaders. I don't know how we can legislate honesty into the law. It is the biggest indictment on leaders that their word means nothing. I am ready to keep my word with any coalition partner that we will get. We do not need to pass the law. We will keep our word because we are honorable and we are honest people. We had a coalition agreement with President Uhuru Kenyatta. We were decent. We did not have to go to any length to be able to work together. I want to ask fellow leaders, if you know in a certain arrangement there are some deceitful, dishonest conmen, don't involve yourself in their arrangement. You come where decent people are who can keep their word without being forced by any constitution or any law. Tunaelewana jameni? Hiyo sheria mnaona tunangangana naye bunge ni ile BBI walikosa, sasa wamelete kupitia mlango ya nyuma. Ni maneno ambayo tunazungumza, hakuna ambaye inahusu mwananchi hata kidogo. Tunaenda pale ili kutengeneza sheria isaidie ODM isitapeli wanasiasa wenzake. Hakuna sheria unaweza kuunda hata mwizi wakati anaenda kuiba. Si anajua iko jela? Na wizi inaendelea ama haiendelei? Hata hii utapeli ya siasa, hata tuunde sheria namna gani, ODM bado itawatapeli. Hauna usemi atakuwa hapo ama hujamuita na hakuna mahali utampeleka. Maafitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Lare igembe ya Rugongo kaunti-ini ya Meru manyitete ekwirwo ana aria maragwetanio na wici wa nduthi thutha wao kuhofanirio na nduthi 23 iria irekwirwo ciitwo Isiolo, Embu na mwena wa Mwingi. Jenga wa Boi eno horo makiria. Borithi ya Lare igembe ya Rugongo kaunti ya Meru ni kuo nduthi 23 ihingiritwo thutha wa kwirwo na kunyitikana nacio ikiharirio gutwarwo mabũrũri turiganitie thutha wacio gukonorwo mitambo ya kuonania haria nduthi iri. Tumekuwa na wizi wa pikipiki katika sehemu tofauti nchini na zote nyingi zinakuja area ya Igembe North, especially upande ya Mtwati division. Motorbike hizi zinaibiwa upande ya Isiolo, upande ya chini kabisa ukielekea hadi Mwingi, na zote zinaelekea upande huu zikilenga kuelekea nchi jirani. Okantai ni arutete mukana mururu kuri aria maratabania thuguri ya nduthi cia kuiywo akimera maga gucenjia thikũ ciao nĩ ndare. Ningependa kuomba wananchi hasa vijana ambao wananunua pikipiki hizi kwa njia mkopo kuwa waaminifu katika kampuni zao na kuzingatia mikataba yao. Endia a nduthi na njĩra ya ngombo nĩ moretio methembe kwendagiria turia nĩme nduthi ciao thutha wa ndeto kumbũka atĩ marahũthĩra ware kwĩgwatĩra nduthi thutha wa kwenderio na kuja kupiga taarifa za uongo kwa polisi kwamba pikipiki zimeibiwa baada ya wao kuficha ama kuuza. Wakifanya hivyo tutawachukulia hatua na kuwashtaki na kutoa habari za uongo
na vile kampuni ambayo imekopesha hizi pikipiki ina haki ya kuwachukulia hatua. Ekwirwo ciona mahingiritwo ceceni-inĩ ya borithi ya Lare orĩrĩ metereire gũkinywo igoti-inĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui. Na rĩu twambe tũikirie oro hanini nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu.